mwoko mlyango. Waqala sallallahu alayhi wa sallam, Sheikh ebyagambo mu kusara kw'erizoba aha muzigiti gwa Kyenjojo. La ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Batuteri abasilamu kuguma bari kimu kuyambangana kandi kugumizamu no gukora imirimo y'idini kuko bantu bakora umwezi wa Ramadhan. Sami Allahu liman hamdah. Sheikh Hona yahiga abasilamu okurinda ebintu by'obusiramu kandi berinde no kuryangatanisa. Amataka project z'obusiramu tukareka kunenangana ohiro tukakutakaho inkurakurana no kubusiramu ukagenda mu maiso ukabana projects ukabana amasomero ukabana amarwaro n'ibintu ebindi inshallah. Kichukuru muno omusiramu asigale nasiba li anna ajra as-siyam aw as-saim la ya'lamuhu ahadun illa Allah. Kintu ekindi abasilamu tubatererire gukora na amani musire nkabusigazi gukora na amani kusobora kweyombeka kandi bakumbeka n'idini kuko idini nayo netagisa sente. Abasilamu basima Allah okubasya har Eid al-Fitr. Manyira halo abantu abamu abatakumanya in most cases no sanga abagegete bamanyira abana kubona ko bakwikara baitu obutukuba mwezi gwa Ramadhani buli omuntu akifiringa sente ziroho baitu tokuriya ibyo kuri okikengere hati nabo mbafuna chance kufiringa nko kabali abana kwa bataine kibaine twongera kuterera abantu kuba nukumu no kugonzangana kandi tuvumizemu no kukara nsaba Allah. Omugandi abasilamu mu district ya Kikube bayejonso kusara kwa Eid al-Fitr okushabira bebembezi abari kugira ngo bino mu rugwe bintu byensi nabaryangatanisa ahabwe ntunguka n'uburinganiza bwabona. Obayihe mushiriki Allah tukusaba bembezi baitu obayihe mu bid'a Allah tukusaba bembezi baitu obayihe mu okukumpanya n'obusuma n'obyayi tukusaba obayeho abanyanziga bakubatalibaniza Allah tukusaba obayehemu okubonabona tukusaba Allah oteke okumatira mu mitima yabo ni yaitu Baitu nkwenda kubagambya Kikube kinana na itana hawire bwange kubumara nkayaniza amataka bakwiba amataka Kikube hanu kandi ne bayiba amataka g'abantu babulikiro no bugamba muntu wabulikiro we tabeho nake nkubasaba mutukwatanize turwanise obusuma bwa mataka niturwanira hamu. Flora Natumanya omnyishengero kazi wa district ya Kikube hamwe na Francis Kazini oli omnyishengero wa bahanguzi nabo bahiko mu kusaroko. Janati niryo iguru itwena ndio tukukora kurora nti obturahika mukama tuwesere kandi nituhiko mu iguru habwe birunge bitukozere munsi ebirungi nibyo biraha kurora ngo tuyambire kandi sibona kukira kikangire ibikore birungi bigende maiso gukora iyo kuyamba abantu n'abatakusobora atena n'amahereza gena lekuro birungi bigende maiso ngo cyara bisibo cyoiro. Kikube tuina factory ya Hoi Masuga tuina Bwendero na yeri kuri ba kuri mamumono tuina Bakyenjojo bayizire bora boina ekemu bora boina ekayibiri otalime bikayijo kino mujja kunyetegereza kubi betu nkumwebembezi nyina kibagambira ebikaja bakubigobora muri babene itaka likuto. Ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Gasha kwa Daniel Bingana na Ambrose Nwagaba Katoto.